Masakin hen na Belap Kuki channel THUSOH LAHKHOM ni hozo se na bon on nikupa tunung jong van ni THUSOH chum la chum ho ana be khom kilo ite Moscow akon se paitevin Ukraine gamsung Donbas gam kaise hilwa gamla beneding het sana signal amu veti thum to hanin United States in zong Ukraine se paite su masanga sanga hoizole hat zo high precision rocket system tampi su kai fa pe beding on kitip na ananei kit ta ne hi chi thu to kimat na Pentagon Chief Lloyd Austin in anasaina United States in M142 High Mobility Artillery Rocket System ahilole HIMARS ta ke he chu lita Kiev ki pi beding ahi tin phondo na anane sinahi ga he thei khat chu HIMARS ta ke he garment cha ho hi United States ten phap khan anapi masano anahi hi chi zala chu haptakal sungzenga zong galmon ki dawna nasata an ki khel sa ahi ekiti aji chu chi HIMARS ki ti garment cha hin gamlata Russia te panmon ho chu kito chana Ukraine ten akap theiwa nahi let nastin na sai biana tu chung galman cha kipi ho hi DOD inventory akon achi sa kumsang ni somnil khat agas la sunga pat galman cha Ukraine kipido pido kal somlegup channe chu ahitai anati nahi tu chung HIMARS li kipi bele agoma kipido hi somlegup hiding ahitan ichi galman cha hi Ukraine ten nasata aman theiwa aphat chompi le ding wa hi ekiti wa channi khochun Washington mona Ukraine First Lady Volodymyr Zelensky in naipi Olena Zelensky in US Congress address ana bolena hi amana holimna Ukraine pi nela simhogan thei tho na ho thu na sejin chule Ukraine sipaiti adinga galman cha ho ning hingta api jing na ding ovin anange ina hi ekiti alangkhana European Union in Russia chung gimna penalty sa thabein pugi ding picket stampi aphon bekin ovinahi hichi aki khapi hola chun sana ki pulut ho khapi ahinabana Russia te beng len pen share benga neilego asset neizo siuzong man theilo fritz bol pi dingun ki hol hana na nei zunahi chule Brazilian Russia akon thau natural gas ala do zo 40% an hi chu achang umsa 15% chanbo ala dingun anange nahi haling sena Russian sipaiten tupledoi ananayo chu Donbas hilole esen gamkai si to phading anatiu anahi hinla wachan ni khwa Russian Foreign Minister Sergei Lavrov interview atudo anodon budna Ukraine gamsunga Russian tupladai chu solam gam kaibo ahipoi anati nahi ichi tudo chu Russian state media khat in Russian lamkai pu tudo na ananai na anasai ahi amana sei bena western gamhon gamlata ka phana thei galman cha len ho Ukraine ahin pi o tol hona Ukraine chunga Russian ngaidan le strategy chu ki khela hitai anati nahi ni Russia security ading principle te hi mano jingdiu hitai anati nahi ichina vatsa chu Ukraine gam la zo theina chana gal he bol ta diu ti na hi ichi thu to kimanin United States intelligence on Russia te to gon hanama het kiu kinu chu anahi achi salai sim ni khwa United States National Security Council spokesperson Jake Sullivan in Russia tin Ukraine gamsung alit le adso thei chanova la beding ative tin phondo na nei nahi amana sebe na Russia te hin achi sa kumsang ni somnali kuma Crimea ala dano chipi jingding atiwa hi anati nahi Russia to pas so hanglam Ukraine kopi hwa Russian passport ho hopto na ananei uvinahi gahe thei khat chu achi sal hamul ha apat Russian President Vladimir Putin in decree khat sign an bol to hlana Ukraine pite Russian gammi hi theina dinga Russian passport akilaule hijing theiwa hi ti chu an hi hichilai muna hi chom khat zole mi pite hin dei kilhanna referendum nei sa ding ati wa hi hinla hichigam kai sung salam kai
habep pi hi Ukraine se paitian ato phajing na layo chu ahikin hi Achisa nikosom mas nga United States sin Iranian government in drone galmanchah aputhaile thildang danga sepaite mancha aza asim Russia te pi ding agong ove anati jingo bangchun teran chantuni khochun galmanchah advanced ata hochule unmanned aerial vehicle tiso drone gala mancha thai hochu aloi phagam ho ko mapi do theidingin ana phongdo tawin hi Iranian Ground Force Brigadier General HIMARS Haidari akon tu pondo chun Iranian Armed Force in Advanced Technology drone ho siamdo opo do zona kinezin hi hichi drone so chun kamsau ta alien thai na le gamna ta melma pansa namun ho jeng zong akap si thi hi anati Iran hin hichi gal le tola mancha thai drone so hi aloi agisa thai pi gam ho pi do pan thai la dinga phalna chu anane o hi ekiti hichi Iran General pa tu pondo hi United States National Security Advisor Jake Sullivan in Iran in Russian sepaite chu drones apodo ho mancha ding dan hilna anayo ve tia ana sei zowa anane hi alangkana Iranian Foreign Minister Hossein Ahmed Abdullah in a general pu to pondo to kilona Russia te chigal mancha ho api diu chunga hin ahi lo sei chatna anei pu na hi aji chu hichi chun Ukraine gamsung buina hin muntina hin ka cham the din muna omsi hi ekiti hinla Russian President Vladimir Putin in Tehran agavil zawapet galmanchah ho loi akimet pi gamha pi do thai hi dan ana sei ovin tu chana api do omwang akhenai po nahi Achisani ko sungsun China in Taiwan thua United States gi na ananei kinin United States hi maya kichi mahi anati nahi hichitu i Washington in Taiwan gam military assistance adinga dangka $108 million valpi dinga approve abolo tolhana China in hitabang US sunga tu sei nahi anei wahi ekiti langkhana Pentagon akon thaphondo chun Taiwan in galmanchah anei ho tank combat vehicle le adang dango simphat dingle spell repair parts so api na ding uwa ni ena anei utolhana phalna ki pi hi na ti nahi Pentagon akon thulun in asei bena hichi ki thupi na in Taiwan in galmanchah anei so simphat na le melma ho akon ki viendo zo theina ding ahi na dinga api un asei nahi he thei khachu Taipei in achisa ichanam khana pat galmanchah lama hi paisa sangta asulu no kumsang ni le somni le ni chana dinga dangka 8 billion hisawahin military budget agoma dangka $15 billion pa zo ahitai aji chu Taiwan hi China akon ki Vienna ki hinglo thailo da na ki ger chamhlet gam khana ahi wang wa China hin chamhlet gam hilobe amho China gama koi jingo chu hi Chinese lam kai dang hon hunam manding asei jing wang wa tu chana Chinese President Xi Jinping hin Taiwan hi hunama la ding asui do lo hi hinla tu ka sunga United States stand athabia galmanchah ki thopina ahin nei jingo hin China ahin longhan sa ahi tin thulut chuna sei nahi achung chuna ahu longding lakit lamle United States House Speaker Nancy Pelosi le officer pabumin Taiwan Indonesia chule Malaysia gamsung ho building agod ji over Beijing hina sata longhang do a hichikal son nahi ahai sanova chule Taiwan galmanchah ki thopio hi anga adiu chule kitomo na thai ho USN panla le ki kumna anei loading over anagi o hi ihamtia Nancy Pelosi in Taiwan vilna anei popole one China policy hi asu ki a chule 3 China US joint communique ki he principle le provision ho zo se asu sit ding China sovereignty le territorial integrity asu ki ding hi ati wa hi ichun United States le China ki ka political foundation su chimit na hiding Taiwan dinga pampe na lungthim ahat sa chi ding gamsung ki ka thil phalota hung ding hung so do ding hi ati wa hi China ten gam gi hona sta ki veng ding hi chia chu thil si hong so le United States in thiam mon zo si mo ki po ding hi ati vi na hi
alangkhana Nancy Pelosi in gam kai sung vilnanai ding ati chu COVID-19 positive himat do hi ji chun a horzin na ding ni hu chu vo hai a hitai hiti na hi THUSOH panapa na sinasan nga hazaw si asung si wa agipagipanaw kahit pa uwi THUSOH tayo mukit ka ovin mabuanon mang palet si Bay.